Radna prava novinarki i novinara u Bosni i Hercegovini se krše često i u redovnim okolnostima. Novinari i novinarke nerijetko obavljaju posao bez adekvatnog ugovora o radu, a često imaju i ispodprosječne plaće koje su pritom i neredovne. Ne uplaćuju im se doprinosi, ne poštuju dužine godišnjih odmora, kao ni radno vrijeme. U skladu sa međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom, prava uposlenika i uposlenica su izjednačena bez obzira da li rade u javnom ili privatnom mediju. U skladu sa BiH zakonima o radu i kolektivnim ugovorima, osim prava na rad, redovnu plaću, uplatu doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, uposlenici i uposlenice u medijima imaju pravo na regres za godišnji odmor, pravo na naknadu za javni prijevoz, pravo na dnevni, sedmični i godišnji odmor, pravo na slobodu sindikalnog organiziranja i kolektivnog pregovaranja, kao i socijalni dijalog sa poslodavcem uz posredovanje izabranih predstavnika, sindikata, udruženja novinara, te pravo na štrajk i druge zakonom propisane oblike izražavanja radničkog nezadovoljstva. Ugovor o radu je pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa i u pismenom je obliku. Može se zaključiti na određeno i neodređeno radno vrijeme. Ugovor na određeno vrijeme prestaje istekom ugovorenog roka, a maksimalno može trajati 2 godine u kontinuitetu. Tada se smatra da prelazi na neodređeno vrijeme, izuzev ako kolektivnim ugovorom nije drukčije definirano. Istovremeno, poslove angažiranih honorarnih saradnika ne mogu trajati duže od 60 dana u toku 1 godine. Zakoni i akti koji reguliraju zaštitu prava u BiH su zakoni o radu sa ratificiranim međunarodnim konvencijama, opći kolektivni ugovori ili granski kolektivni ugovori. Zakoni o vijeću uposlenika i uposlenica, to jest Savjet zaposlenih Republike Srpske, zakoni o štrajku, krivični zakoni, statut firme, pravilnik firme o radu sa sistematizacijom. Važno je istaći da su vaša radna prava bolje zaštićena u medijima gdje djeluje sindikat kome je primarna obaveza da kroz dijalog sa poslodavcem štiti i unapređuje ta prava, ali i postojanje vijeća uposlenika. Bez obzira da li u medijskoj kući u kojoj radite postoji ili ne postoji sindikalna organizacija, možete se obratiti za besplatnu pravnu pomoć Centru za promociju civilnog društva preko programa osnaživanja nezavisnih medija IMEP, zatim servisu Linija za pomoć novinarima koje djeluje pri udruženju BiH novinari, Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova u Republici Srpskoj, nevladina organizacija Vaša prava BiH, kao i Helsinškom komitetu za ljudska prava BiH te instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ako mislite da su vaša prava iz radnog odnosa uskraćena po bilo kojem osnovu, na primjer otkaz ugovora o radu, raspoređivanje na drugo radno mjesto, izricanje disciplinskih mjera i sl., osim obraćanja sindikatu i spomenutim nevladinim organizacijama možete podnijeti zahtjev poslodavcu da vam se osigura ostvarivanje tih prava. O tom zahtjevu obavijestite upravni nadzorni odbor, prijavite slučaj nadležnoj inspekciji rada lično ili u vaše ime preko sindikata, te preko linije za pomoć novinarima. Također imate pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu koja je krajnja instanca u ostvarivanju radnopravnog statusa. Tužba se podnosi radi zaštite individualnog prava povrijeđenog pojedinačnim aktom ili faktičkim ponašanjem.